2023 kwigaturira rwaria rwa rukiro na tukitha twina kagita gake gakwariria mantu jege kugwatithania miro itwije mantu jaja ombire kuthoja gikarika au after thigongo mbere mwaka jumweru gavana Kawira Mwangaza kwithirwa akiono kwa ni senate nyuma ya MCA Bambunge county ya Meru gukurukira MC wa Bogeta West DMK Kiogora kumba kwithirwa agikenthita ngondene mbunge iria ya senate gukurukira mawakiri jao na kagitene gakano katutsinambira kwithwa tukiona mitaratara iria itongeretwe ni munini wa Rice Rigathi Gachagua kugeria kugwatithania Meru rukiro na tukitha twina kagita gake gakwarira mantu jao woni mitagwa Ntinyari Kinywa ndene ya studio chietu rukiro na turi na Nick Mburugo ni musiasa mugwati mbaruo munene mono wa thirikari ya Gavana Mama. Happy New Year Nick, karibu sana bwana tubakona. Ntinyari Meru mugeni betani kansala form MCA kumakwene ward na supporter ya thirikari ya Kawira Mwangaza Gavana Mama. Happy New Year, good to see you. Mga tukianjiria antu babengi bakuga ibagwiritwe mga ni at long last gukarajaka thiri yanjirite kutha gichokera ndene ya county ya Meru mga thiri ni chokerete kana bado turi na long way to go ambugi ibwaga muno nonto bwa mwanka jumweru na mantu ja Meru so far okay kuthikira K news inyacha weru kana chia media inge MCA beto ibakuga kwena thiri ibaku ibathiritie ndwa na ibaku ibakwaraniria nonto Gachagua ibekere mu chairman and deputy president wetu na MP beto bonde na atongeria ba senate na choka beka bunge na ma MCA beto na nandi batigerie junge jo Jojo ketha akiara ibaromia and after that jo kwa junge jo bonde bara amwe yes rojo getete kwirwa ora bau bange baraugire na antu babengi bakwetne kudara musanga tugikwandene mbunge ya senate kana mbere kamiti ya mbunge ya senate kwingata Gavana Kawira Mwangaza jotombanire kana jotacherire matunda antu babengi bakuga ijo achiarire matunda jamega ja kwithirwa mbuga aigutemera kajira kangwataniro nokona jaka musonda jojo atetherie nontu kwari na wankijo monene mono ja gisiasa ndene county ya Meru I think njirere atathukire nonto MCA manto jaba twere con demand betre ban demand ginto igwetwa ward fund na betagi control on budget bamwona na bera mbechi tumba kuoneka batire betre gi senate iba dropere manto ja ward fund na bambiri okana thicho betagia bambire wikia manto akwandikanira jankobo thokone of which Nanto band mandate through their own MCA. Na the same MCA eta saina kuga ngavana na unete sheria. So okay jotega kira ngavana atwere korega no kyo senate etrera rega. Nande na manto ya baikirie jetre jate kwa jonde jono ja kuandikana ja kwitha baandikite murega first gentleman jata kwa jakethro jateo manto jaja dhibitishiro jonde ijone jatina inya kinyani kuna nde kinyago itanara tiga MCA baikagia for fun kana baikagia under some interest but igotare ahoma na senate iko gatumire tre nonto utota ategete nyago no ategete ibo atwanagia direct no ke jotega utigintu inye kimwe kyo umana kira atuma Gavana omba kwitha ke impeach aya mutegerero TV aranira about kurukira 40188 inya kibugu imwe inyanya niyo namba yetu ya SMS kuruki nombe kwithirwa kiaranira about kurukira mutandao wa Facebook na mutandao wa YouTube
turi live utwire maoni jaku kiri mantu jegie kugwatithania Meru kagitene gaka DP Rigathi Gachagua na kwirigirwa kwithirwa agitirimana na gavana Kawira Mwangaza ntuku ya Rojo na ntuku ya Jumapili nombere kwithwa akitirimana na MCs bonthe ba mbunge ya kaunti ya Meru ario speaker na bomba kwithwa bagikia matata jao kana matata bakwenda jomba kwithwa jakinganwa mbere abo kugwatanira na gavana Kawira Mwangaza na mweshmbere nyatwaririe mantu ja MCs bakugana mwanka gavana athingatire kitha bakaiganwa okuga nare ura senate kwa mantu jetirwa gweta kwa utitie kinyari mweri kuonekana lakini itwegirwe president William Ruto akiuga kana akienda gukarajaka akiuga nibo batethirie gavana Kawira Mwangaza nomba kwithwa gita miari ingi au turombe kwithwa tukiona mukaririgiti wa akanjia magavana nwe anwe iguru agichokire president Katho Nuntu aruga kithira tiwe gavana Kawira Mwangaza mwaroti yari ingiana. What do you think? Nande nyagite thu Ruto Ruto getire uga ikuthikirwe uma na ketho ti fact irio aka intimidated Ruto atarunga mara gepondia arabara iria eta mu defend egambarere ategerwa kamera Kenya yonde na DMK akiakru sex mind na ategagwa akorwe biuria mwanka akinyamuthia Mwangaza gavana akiurwe biuria na agichokia muntu wonde nona no chokia bwega nonto kira thitangiria na kwana andikite mukuru oy na atimo gwatuika ati mwandikite otikira task kionania gwatuika na andikite antu thokone gwatuika otiko gikuonania gwatuika na andikite county secretary gwatuika otiko gikuonania county secretary nyatamu yewe tethiri so Ruto nyetha na atonyere kuga gavana nategerwe umabungwa tura wita gutuika gwi gintu gigaikwa ugwe wita wingithwa muntu so au ne atonyerere na uga nande mantu jau nya president wengwa thirikari watu support ikagua mantu atena msingi kana mantu jeno orongo so that's how he supported her. Aya na of course mantu za mbuga kugaruka na tona mbuga Rais William Ruto agitonyera tuombere kwithwa tukijona after tukona nkethi gatigatika CS wa ndethia na urimi mithikali Nturi na gavana Kawira Mwangaza kuombika Nturi mbuga no watonyerera gutethia storage na number 2 mbuga kama nishatakiri siasa chiawe mbuga inyana are uri after miaka 10 kuja kuga mbuga nonere indagerere kugwatithania Meru. Yes, true. Nturi na program ya agriculture na atathithagia uria nonto nendete kuona Mwangaza that program ni araunchagwa na nebiri kuraunchwa Meru na araunchagwa na governors na arabari na atongeria na abari na MP so it happened Mwangaza na Nairobi arega athingatite manto still gwatuika bagaita ngugi ari Nturi na ko Nturi betaba akiathania na ntukuye wingi cha athingatite jaba around chimite na MP bonthe bareo na ino ntu MP bareo ri kaba ine gamba nonto ibona na Nturi na ibejera baranda mite bare hamwe so ira kayona nagia Mwangaza gavana na bwiri gwitania ngwe na atongeria bangi na kira kiari kionereria kia mbere ya kuwa we mwanka na ndio te mutongeria kubagua na ku respect utongeria bori Nturi aro national minister no eri Nturi aki respect utongeria bo Kawira Mwangaza gavana Meru so era kayari mwambiri jo manto na gwatuika nande ke handshake kana gigwitania ngugi nonto no ugawe na gwitangwe na atongeria bonde na mbirie kuonania na nio beje bara unchimete na betania kila mahali na inyoke jota bakiaria gavana Mwangaza no okiririe mithikari Nturi
Yes. Atwaririe jamoja irreducible minimums kana mantu tukiuga ni jajo mbeta kuthaja kiumira kirimo chemanyo jwa DP Rigathi Gachagua na MCs Bambunge ya kaunti ya Meru gintu kimwe bakuga kitha bakagwatanira no mwanka gavana kwira Mwangaza etikirie kuba World Fund na ombe kwithirwa akibatariria nikigina kiriku kia equalize kana gya kunganania woda kethwa akibanenkera otaura kirito mbeta kwithirwa akigita na of course iba kuga 100 million iro mbeta kwithirwa aki eza na wirane kiri manifesto ya kuombika etikinyanira indi na bere na governor Kawira Mwangaza nethirito ari very categorical kuga World Fund kana kwithirwa akinenkanira World Fund ni unconstitutional na nombeta kwithirwa akiuga atita gutatina watho no kona zakaka bend kidogo kenda vile yoneka nande kwe makosa ka Mwangaza dhidi ya governor agachokwa na araikitwe Senate Senate yejirari inwe msiara arombe World Fund na gwikwa no araugira watetetie World Fund ethano onere kwau Kawira na gintu igwitwa community based projects iria ingavana warokita na ndikira bomba kwareria KMCA bethithia budget ibo babiri kuthithia bakauga atire o ward igatumaira 20 million kana 30 inde tuoka nenkerwa na tuoka manage mwanya jo World Fund na community based World Fund barendo control orera control kwa ni MCA MCA chikaroketo 20 million MCA agachoa contractor MCA agajokia million 3 chia ambassador akanenkara bara ya kwenda inya personal assistant yo edro giti agayokia akantu ngiri kana magana 5 gotena committee ere specified but the community based project iji iketha ireo bwejika bangwa iwanda administrator sub county administrator MCA atongeria bakanisa na atongeria bantura bakauga imbi bakwe imbio bakwenda Mwangaza anashinda na hiyo na ikiatuma Mwangaza ugaga we tayari nya gutumira ande million anto ba mugambithia na ande million nuntu nyaruto ora ugete Assurance Fund itithire na interest na ina interest mbaya chia kurunurona ichiragiti otho ichigochoka no kwana na ndi manto jara tugite manto jasura muntu okainda akanyerua na ino kwana nyambe acha guitana tio namba inguns ichira taxero na kuma banki gutonya gogo go change ambe acha kuma kere mpesa gwita bank so changes are always there so anto bakarunga mabambiria kuga Mwangaza na ugete ande million ka ugete nonto irio of which in every young kwene no wanke tumire ande million ete tumira ata ena arimo ba isindi ena anto bandiki dokone ena sibitari kwenda ndawa watumira pa inkoki ande million so kaugire area ni birio tumira of which te wonde te direge tumaira kethe interview bionde bigatumirwa na area uchiene nya ambulance chena ndaba cha ambulance na mbechi no mankai tumira in every ward but in reality kila Mwangaza amba kuthithia na akauga every ward toka make sure ote wonde te tumira 20 million ende itenenkero MCA ira ichitani equalization fund no kigwa ikethre yu na ira chia inta ira nenkana ira wengwa na iro ichagweta ward ende MCA hata pewa yes gintu kingi bombeta kwitho bakiarira mantu jegie sub county admins na ward admin baruga gwita au mbere gavana Kawira Mwangaza na batere gutika kubaringithania biongo kiri mantu jegie roles chiao na nkuruki bakwenda ward admins baraba athamirwe bachokua aruga nontu areta mtu kitha mtu no tuge for example abogeta east kana nkwene na reumite oreta ward admin onkwene na une aumite ikomba kwithira ukimuigi kagi siasa kurwa na MC orio kagitene gaka oni
manto jau rira Mwangaza ugere muntu ete kwao nyani nto njandigaragia but rita onde turanenkana era form chi ambassador ironde ejere kuona kwina meaning ya ward administrator akarawondiere achiari nonto form ere gachokwa na akamenya na bau na gatethi MCA na tigoteta nonto MCA mbunge thithia sheria ward administrator akethera mutethagia ngugi na kumenya mwana ora nuongania na kumenya njera ni ngania na kumenya wondi njera ni thukiana lakini ukareta tuge turete MCO muthara wondi ndene nkwene ekinya kumenya nkwene ore kari amenya mwankana ara kimito prison na amenya nkwene ara ankanirite amitungu na banko boy school bogaiti o take time MCA aitoburi aikwe mitungu one administrator ekinya kumenya na gwitwa ngaseo nukiwa ekinya kumenya na umbeti mwanko tharaka ojukie gita so onikyo gutuma ngo support one administrator umete area oeu aumete kenda me amanto jau na me development na MCA nte kwenda yukagio gintu kionde thaire MCA athurirwe atathurirwe atagwikari ora gatura gitene mianka 30 athurirwe ora gasava antu abasabu wega bamuthure kagwende bati nonto bati oni ndomba akura re makasi yako MCA kankathamwe nkwene kenda atikambona ndi direti kana gutwika michemani onde otenyuka rokinya lakini ndakuthikira ukere ni kinkurigara kethira gukitha kuri na consensus nonto mantu jajonde nukumba kwithira kija defend na kaja defend rightfully and of course na vo MCs baruga ijini reducible minimums ciao kana ni mantu jaraba kwenda jakinyanirwa akithira ngwataniro igakinyanira miru nukona jake karema kethira rutererwa governor Kawira Mwangaza rutithirwa rwiridi gukinyaniria kana gutrimana gatigati na ndende ndo kwira atiri muntu akorwa wonde wishichia echiujure nya ugo tithawe ko weru ugo rindi wa CNN me no wanda kwithirori bati muntu wishichia itiujura korwa mbethero ndena bwa mbethero nde America bati no kato kuga menya wamba kwario kienda mantu yaku jakarore okwenda but in the it's not possible nona nyaka nisene twita tukarombera muntu ajitwe na agakwa tutegete na aitegiragia twita kanise kwa ndienda kuga MCA ba just neiba nenkere Mwangaza kanya kawe jora ya president wetu William Ruto anenkeri kanya kwa Kenya nukiga Ruto ena power na narekeru au Antona etete cabinet secretary bathatu bachererwa bengwa kwe kuri muntoraria Kenya ukiathi Mwangaza orengete bawe withiro kiagwa bitina au atetire uga muntora wejete akamatete muntu nare irio biawe so ora president Ruto akwa wakanya kathambi guru nya Mwangaza naewe na ikio thuma nkuona ne ate ankwaga nitugeto ni ate atha nundu ya nando ronda mwaro Ruto ethiuruka Kenya yonde na akirespectagwa Ruto areta akieja na irio kila mahali mwekuro Gachagua areta akieja na bakiugo ora gwakara we Mwangaza yakata thuri ndienda tafadhali MCA ibetekerie Kawira Mwangaza athurirwe na vision ya ni atumere ikwara vision ya Mithika ikwara vision ya Kiraito anto bathikire Mwangaza mbere maugire we utindo atumana agaikagia wengwa ikiathurirwe augire akongera mbeche ira ikiathurirwe na ndikethira okamugita jore it means atibwiri na atithurwa kairi kona ndi batibwiri kumuingira vision cia bwajaire MCA sheria ni thomwe yo ngugie weimbi ariteo Gavana Mwangaza sheria ni thomwe ngugie we thomwe irwe ni iriku watuika batita ngugie kuringana na sheria it means nyabi other day Mwangaza agetha akiunyana kwenda gwita assembly will it be possible
Haya, kuri na mantu jangi jare MCs babumite kutha bakiuga bario kuga first gentleman na kare kandu kidogo na kinya baruga batikuenda kana batikuigano na director of communications Orothuri Kagitene kakani kawira Mwangaza mantu rijajo kiriate na ndi kira kireo first gentleman ena limitation chiawe na arethe abwiri gukinya as long as na kuthingata chio tumbo mu keep off but ndendo kuria atiri ntukwira bia go bibia national kwe ntuko waga mwekoro president kana deputy batekara kwinwe ko keja na go eja wire Mwangaza mukuru wa keja ari me problem era twineo antu baba inge batetanagia na ekuru bao nubiga umwete mbere umwete mbere ongete nyuma na ndebe jabona ongeatania nwe ekabitina ogeta kire atongere baba inginye MPs batetana ekuru bao woni nduga muntu na respect we bara bomba kuthithia anja chao chiawe bara murungu abatharimete ichieteu twethe twene nya twi limitation chiotega nukigwa me muntu no bwiri kugia limitation ora witanjirene okona haro mwekuru mwaro muthongi njirene na ugo wina mwekuru bwitenie kawita okundura metho kautegora uri rwi mwekuru oku no ito bwiri kugia limitation kya wina oku etani yawe unge no ethira na mwene betanie so itwe murega baitwe shimara yawe first gentleman na noe still ethe akiwa kanda his limitations utikingi tumba kwariria but ethe amurega baichu assembly batamwitha akira uncha project wondine imbi bakwaria but uketha murega baichu akiandithia miti ena right onda ingera gwita kwandithia miti nte andithia ngera gwita kuthithia njira ntithithia so antu ibatige kuri miti muntu nundinya wa MCA na gwita kaya na ambasa ina atibwiri kwejana na kuga kenjenjira na atibwiri kwenja so ntiyimbie tuma yo kinyamwe muntu wakienda kuna sheria ende atagabange barabara sheria ene watwika na kwenda kubaita sheria ene bwajaire nte kwenda MCA batumira kanya kainge gakurwa nugiwa MCA gwikira atumirwe nuro muringire kura nete athithie sheria ketha njira ni thukija na ndi tuge agweto yoruko ni thuki yonthe MCA nete assembly na table motion arerie mantu je igwe ke ngavana igikwa iro njira no te MCA ni MP no athithia atia hanenkerwa rite batige kwithera bena kanya tugutaga kainge no ntuthia thande nde twari ndari tharaka ntukwira twari na Gataya senator senator no ngugira kwareria arareria njera akareria stima akareria ndamu bati tweja na haja gwetu agenda ni ekurwa ira nene so uritoka iwantu betu gutina agenda MP betu turareria mantu ja county. All right, bena right ya kuga director of communication 8 nande kila tomba kuga 8 mbati gwatiga kwinwa gwatia ino abwiri kwirwa shape up correct nukigwa nande oningeta rojo nkauga MCA waja town ya ritore can it be possible menya antu ibatige kuona onge wito kunwa gazeti ukwana muntu na kwete ogakunja ne onyama bati oge inya ko kwete kana bagute kunja ne onyama so itoge limitation muntu atige kuga ngani aritwe kabiri kuga atire director of communication na gwatiana na shape nyabageta assembly that's how they can tell the motion abakariria yinto tumba kuga ngani engwe unge antu beta atene mwarimu wana bagwa akierwa nengwe sukuru mwarimu wa gichonko ana bagwa nengwe chukuru nukigwa na muchiari woro kurara wa mwankari itate kurwa oro muchiere otigo ate kuome ana bange bome ya ate kuru so antu abathikana irora wana muchiari bethikana ira mwarimu bathikana ira mwera gwa na imwana omukaria kinyanja no akamwera na gwa kinya chukuru thithi atia
mukarie twachoka ukaria community kia kurinto bi utuma babendagia bangi na nchobi tukoga nabo bainge ebuka waka together lakini ande kugengwe te at this stage nonto ote woningire jembere yeijire yeithatu kendengwa yes kabu iri kwerwa atiri kindo ketie communication ke ojo akwariria teke abiri kuga ojo akuthithia teu mbere abiri kwethere advisory yes na ikia tuma twina assembly na ikia tuma ero ya kwaragia lakini tutembo tweka mantu jonda ya assembly tukauma ke media tukata tukawangani anengwe ke media la twina assembly. All right. Aya atwarire mantu jegie MCA wa Kiago Simon Kiambi onde tukuga kwina thiri na ngwataniro nonekete ndene ya county Meru Kiambi nengiro kiri kamiti cha mbunge irari number 2 kagitenega ka MCAs bonde ibombeta kweba baki thithia ndiunga nthiguru ya Tanzania na Kiambi excluded kiri muchamane zezurari na DP Gachagua iba muregerere kwithirwa gitonya gikarone kiria matira uri zonata mantu jo mbere meja kundigaria nonto uri mbere mainsavite ipindi bina bidhato nde kansela na kimwende MCA na lego inda dhuri jairi na nda nominator but ntato yu ntachiona kairi procedure ya muntu kwithira agitagwa ititagwa akanywa speaker no gwita through assembly no suspendwe kiumia kimwe kana mweri na either sheriene nega capture i Hansard but Kiambi utegento ja kiu boja iri kuringana na sheria no biri kwethawe kamitine ingano na chi assembly chirio minimum utumba kwingwa chionde gintu kira wingagwa ichama ni ogintu kamite ire thurwa niteka thura committee members ya thura chairman na vice lakini kugo ke wa committee no gachoka bomba kuthithia anto ithe na committee 10 kana mugwanja ichio wekairo to the minimum na ewa tuika committee na nitite thija Tanzania na am not aware kia betete bonde nonto na ku still to ikwaregerero anto beta bare amwe beta pa committee na ino aidera te party that committee etete kiombije but yotombo mondi na kila kitu it's impossible yes nara ingiriro kimuche manujwa DP jora na juu ni informal yewe etawa informal meetings no with the boko enda kwaria na informal ne akaijora wiga gwa kwejo ujo ari jo MPs mwanya kwejo ara jo MCN na MPs na ngavana atiraro na kwejo nyangavana akethira ba kanari bateo na akethira bateo so informal meeting utumba guteta those informal meeting no ntone antu bakwariria mantu jao membunge yes aya kuri na fununu kombeka outweterete mbuga rais Ruto akendekithia Meru kwathwa I Meru Metropolitan Services kana tukatha tukiatha gukurukira State House kana garu ya rais ora kwathithikire county ya Nairobi kagita kama batwe mwankana ndi tuthikinyiti au na otesheria ora kwathirwo ora nonto gutari na niji kwa ngavana kaumore otonya in deputy na ndi nara songo atathurite deputy koigwa kinyeria kwathwa na nya still ora yomba kwatha tiga twitite na ndi tugasaini ira to ikirie watu kana ndi muntu onde na ngavana na MCA na nya yote athonyo bukaburo me 3 months nyuma meri ethatu kuthuranwe kwathuranwa antu bathura kaire ngavana omweru na MCA baberu kwa bati tuthikinyitie au yes na twikuraja no na Ruto ifure no support wathani bwa Kawira Mwangaza ngavana wetu na emo supporta emenyote kia thithitie no keja kwana rira
Senator Karwara aririe auge bato tumba gutumbo tuma interest chianto binafsi igatuma taxpayers money tumairwa no senator bainge baugere na ugana nde baba ibachoke baranirie nuntu na nde utema koza ya kuoneka imanto political yes janto bongo binafsi. Speaking of taxpayers money, kuri na kurega kwa MCAs kuringana na mateta jaja barombera kuthambagire nkira kiririgathi Gachagua bate kwenda mubango jo kolea jumba kuthajogi kiro kiri budget ya county ya Meru, lakini ukarikana inya kiri kwendo kwa Governor Kawira Mwangaza ni antu ba Meru gukurukira mubango jojo kolea na of course kolea numbita kwithwa gitethia Meru baba ingina kinyawe ngo numbita kwithwa akiuga akethero ari rukiri OBC lakini thenya komba kwithwa agita mashinani kiri okolea ni unfair kiri Governor Kawira Mwangaza kwithwa okolea egitwa kiri budget. Mbele mote budget Kawira thibia Governor no tino okolea yekirwa na naugite kuma January ji akethena mubango ju okolea ndendo kwira utino charity work eregi inya America inya Britain inya na kate tumira mbecha cha county but MCA bakienda muthithiria budget bamuikira mbecha kiri okolea no bamuikire but bate muikirite atiumba kwendelea nio indi ndendo me program yo okolea twire kwendelea na eta yambiritie Kawira mbere inyathurwa governor yambiritie tene muno na program eu mbecha ne antu bongo bachangana thimu including muni mbere inyamenyaka akaromba gite kia governor itwa mutumaira mbecha na mbecha eu neni njio baeja na antu bamwe kuma America kuma Britain mbecha chuma o me nyinge muno kwa Kawira atetigana no Korea inyaba barego muikira mbecha ki budget akethera gisolicitor funds kuma ki wero wishes nonto yatirira etre aita jo gwito murio nungu na muthambia that ndio tegete TV u wajogagia thimo kainyo no gatuma mbecha na ne anto baba inge mono batuma kuringana ngugire arita so te MCA benda bakamwikira mbecha bona ikobui na bona gutebui batie gwikira mbecha mbati utekio ikumuhainda gati umagara na njera jera umagara na administrators yeteta okorea akaumagara no bichie wetu anto bawe baraba mo assista eno ndo ateregi kare atamura none ateta no bichi ateta na anto bawe na re atabia ndo bibinge so agetore atabia thone no ore omba gweta kuriungera anto darakanithi ore omba gweta bure ende ageta mubango jo okorea na tukiendera guchwangwa taniro county ne Meru of course twirigiri kwithwa tukirwa mbora gugeta mwambiri no jwa February ukithira MCs bakauma Tanzania after 2 weeks na mancha jau but menya tu binadamu na mancha mengi ja ugirwe na ja mengi ja thithika no kona jaka antu bakomeria kurekanira kauma na norikane politics also interest na interest ya mtu chiarega kwithirwo gikinyanirua kombika tukona antu bakarega kwerana kidogo oni kuona bakarekanira nonto muntu na rero limitation chiao na MC barumira abaikia Governor Mwangaza Senate na makosa na bakimwakiusa ajara thithiti na Senate yetegera yona etethithiti kwa manto jara thirirwe jonde kira baramena naira koti nira ruire ya Senate yogote makosa se Governor najo no tejo athithiti kwa nande mwanka thai tutumba kwariria ma jara tuga gwikyo betete kwariria jara ibaririe na jathira nega barika gito koti ndigeta twete taira munda ndikauga ugwe ntena munda jojo no atena jwaku kabuchoka kwariria munda kwa manto jara ikirwe Senate utejo bakariria kirwariro abetete kwaria rubaririe cho kana ruru karua ruju ari iformule njeru itete kwariria rabagaita ne ongugi
ko tiko bakwiganirwa na ibararekanire jari jarathirire MC barerwo timeia jaro kiatho kwirwo timeia jaro kabukeja kwariria jokairi ko na ibetete kwaria formula njeru bamurie ngavana watwikira ariko kimibango eku ngavana bere nkabwika mubango mona no abere na bibo kansa inkwenda bon supporter mubango jojo okorea inkwenda kwambiria project ina nkwene inkwenda kwambiria project ina bure inkwenda na nyambene kigo betete kwariria mugiga achoke barie amwira ngavana rawe jite gwetu wirae no abere nonte na thina nonto babe you are part of us nondime bondithiria sheria na ime bondithiria budget there is no problem kubweta ariko kubweta au yes na nde kila betete kwariria you working relation all right yes nonto na nde watwika ikobana nkarambecha seneti gekorega watwika na ndi gwitoba andika irantu seneti gekorega na ibajukire bamunditanga na kwandika ntu irigari arero andika through service board kakwiro raigwa bandike through MCA arero thura ministers wikerie MCA agwire MCA barero bathura ministers na ndi ukeyotega ni muntu gastiki kiraini ora ngare mwangi igestiki mutambone yetharamie kauna no aramia akiethera ngare mwangi mutambo yokurukirite no etheraga kuruka o muntu agetanga na njira ewe mbati baramwe but at the end of the day ngare mwangi ikigita arami na rami ikigita ngare mwangi de muthinto bire byakinya no ngare mwangi ikarunge kwa ngare ni oebokerwa na cheitango geu ngare mwangi chokera ineo na ngare tera ineo haya ugepa kuma muthia tukimaro kamaisha oni gankwira nto bameru itwe ni ngavana kawira Mwangaza support na MCA betu nabo nyabo batwe support to support ngavana wetu na nyabo to ba support na ito ba respect batu itromba ite nyatwe ora to ndo respect nyatwe to ba respect you na beta nyabo inko baromba bakandi manda manto yaja tumbika ere omeankera muntu ethaira reo ituthithia meanka jera tuone ya kanisa pasa kwire aromba irantu na inya muntu akara kwara tuteinga kanisa nukiwa na kwire nya tweta tukarombera muntu ajitwe akara kubwa Steve agakwa na tuteinga kanisa katuma iria tukuga pasta akaringa kiama kingi twachora twaringana gwikia mararingite kwangania manto jabwa umora kwa iturikana inyama wega na ingwete kiangava na Mwangaza na raririe turari maromba on Sunday kanisene yawe na neo turachokagia nkatho na aria na deputy governor aria na bauga beta yari bitanguge na MCA beto na thirikari yetu ya William Samoei Ruto na ntona bena thina so no kejotaga Mwangaza iji ngavana yetu kawira Mwangaza na kimna neterete mantu raja gakara na ingwetikia tugaitania ngugi amwe bwajaye bubungi kiranto batu kuriganwa bo kimeario ibarikane kawira Mwangaza noe ngavana na noe task ya kumanage county MCA nabo bayo task ya kumanage assembly kuna arabageja kuona kawira Mwangaza ati gwitabwega ibabwiri ko mu question na batebwiro mu question ya kemindia babwiri mu question ya kire assembly ne mwana kirabaga pendekeza ngoga beta bamukurukirie budget daine gitara kuthithia budget na biri kwambiria mweri jojo kona ndi tukiambiria kuthithia mantu budget tugakuchania muntu MCA nyabu bakwenda ana beto baandikwa ibakwenda contractor beto bariwa kwa ubu tukatute na supplementary budget nya contractor beto bationa mbecha so itugwatanire na batu na tutwejane moral support na nturene turatongeria twariria antu temperature chiname bona MCA ba mwana mutongeria bona ngavana ba mwana mutongeria wao haya
Pole sana mwisho tubakwa na kanya kwa na bauti rukiro naro wije kairi na kairi. Mutegero ru TV no tugwikira gatanta mu bango jo kugo kencho ngucokire katho cha mwanya no tubakwa na kanya kugwatana bautwi itana mbere gukenera mibango ya Weru TV oni mbetagwa Ntinyeri Kinyo.